Ja moram još jedno da vas podsjetim, poštovani gledalci, da će tenisa biti i u prednovogodišnjoj noći, da je tako nazovem, već prvog kola kopnog kupa 2013, a to je takasnije, iako počne 2012. 24. izdanje kopnog kupa već je danas krenulo u Pertu na zapadne obale Australije, pobedama Španije nad Južnoafrikom 2-1 i kao